NPP aban through Dr. Mahmoud Bawumia yeba aban na ye ambulance 34 but enam Dr. Mahmoud Bawumia ni swade huna wadwen hwe kan ti waka se e wo se ye district ni nyina one enya ambulance and all the 276 constituencies now obia e wo ne ambulance Dr. Mahmoud Bawumia enam se oyo obia wadwen no hwe kan mobile money na e wo ho but Dr. Mahmoud Bawumia bai wa ba be hye mu kena ene oh, utimi send this car from a wallet, echo o bank. Utimi send this car from a bank, eba wallet. And other networks, but utimi a money transaction. First, name ho. Dr. Mahmoud Bawumia initiative we are what they buy, no. A creating a numa ama a maburu bebre and ya be and then you drip machine see. Drip machine, employment are creating a man for. Obi bekasa Dr. Mahmoud Bawumia ni nyuma yesay omo mo kasa no omo nim de bi nyansa so omo nim de bi nyansa kasa question we kwa omo mbusa because Dr. Mahmoud Bawumia eye obi a oma environment na eye enabling ema business people ema omo timi e create nyuma ema emabunu enya bi ye ono ne ni pa e wo say ye to abama no 2028 na abeto ye kwakotu yi e wo say ye as the flag bearer no kodi enim ema MPP Dr. Mahmoud Bawumia obi beka say dey nti na ye Dr. Mahmoud Bawumia amra ona the most prepared candidate, the most formidable candidate and the most winnable candidate. The most prepared candidate in the sense ono waton 276 constituencies oni ahemfa building relationship oni opinion leaders are building relationship oni influential people are building relationship to say nipa we say okọ omo na aso biem say omo san konemo a enye den. Dr. Mahmoud Bawumia is the most formidable candidate in the sense and now you say Brian Champion attack by Dr. Bawumia, Kennedy attack Dr. Bawumia, NDC supporters attack Dr. Mahmoud Bawumia, NDC government attack Dr. Mahmoud Bawumia. Then you say don't do any Sadio Sonta Krache and ejia eso aba papa no ejia eso aba papa no emuba empahonda. Onone Dr. Mahmoud Bawumia. And some people say, I won't say, dear Intina, Dr. Mahmoud Bawumia, Obia attacking because on the strongest competitor. And this if one name say, and the Dr. Mahmoud Bawumia about 2028, they stand no chance on where we need our election. And nothing and NDC communicators, any NDC phone in a company, I'm a Canadian Japan say for number because someone him say on the weakest points I never or make me winning election no simple. Ono ye de ne ba on betime wini election simple na so we delegate na woto aba na wa hyesa asem we nso wo hu obi a ono obi kwa akon na wo beka che o say entokwa ame ne obekun she gloves we na wo she gloves we na wo de ba e na mema wa bo me sansem ye bi na o mo kan ye time alanche matin e ye say oko independent so onko na NDC fo nyina kwa e beto ama NDC fo nyina e beto ama ye musa ye ho say Alan Ko independent no vote dodo send onyaye sa time na NDC fo na omo say Alan Ko independent no beto ama no na omo we hefa e bia no pese omo de ye MPP fo na ko fa Canadian Japan ba e de Canadian Japan ba na ye so ma kire ye say MPP fo ye nim nyansa ye jimi te o ye delegate na wo ha ye best say to aba e de efama Dr. Mahmoud Bawumia. Dr. Mahmoud Bawumia is the most winnable candidate in the sense you heard 1996 you dey papa ko foko went me win election no but party ni nyansa ene omo nim die mo yesa de ko foko obiem no o win election e de ma 2000 you heard 2008 you dey ko fo adoko went me win yesa de ni ko obiem 2012 and sana ye ko win 2016 aba NDC e de atameos be conteste ko fo Atamil sentimi enwini but NDC sadedi ko obiem no obewini election edema omo Mahama ene Akufo-Addo eco election Mahama entimi enwini but NDC for the Mahama baby ba wini election ya omo 2024 enti eno kire say so we a political party na believe in consistency and that is a party no munya ni so ade hunu that is a party no munya ready some baba power into consistency no eboa ema we win election and don't say extra delegate say with consistency no yes have Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nko ye de ne ko biema obetimi win election e de amaye ye when the policies are dey aba eboa Ghana nyina irrespective of political affiliation no Dr. Mahmoud Bawumia policy ni eni say we ye NDC ni ntie favor NDC MPP favor NDC the policies are there by yenya ho mfaso no eboa obia o ibi owa enti ye be stress with consistency no ye fa Dr. Mahmoud Bawumia ensanko biem
me make us Dr. Mahmoud Bawumia or the magic 7 magic 3 or the magic 7 in the sense ya wono 7th October ya wono 7th October and on the 7th vice president and I yakoto abano 7th December na yato abano 7th December na Dr. Mahmoud Bawumia wini of race obewini obey the 7th president. Now, oye the 7th president now, 7 January, you better swear in on the 7th January. It's because of Dr. Mahmoud Bawumia, oye the magic 7 and the magic 3. The magic 3 also so chira say, MPP abako semuno, MPP abako semuno, and conform miensa and I do omo kra and you omo ja eto ho ema the New Patriotic Party. Eye dankwa Buzia Domo. And dankwa Buzia Domo no, oma say so wo MPP nim. Yewe Buzia ase any John Adekum Kofuor about the president. Yewe dankwa ase any nanado dankwa Kufuor about the president. Aka Dombo ase any Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Enti ene when we say koto abana yakwa omukwa pekeno. Dr. Mahmoud Bawumia akwa yi number 3. And samanfo omode omokra to homa the New Patriotic Party mpo dia dance say MPP party say a mistake na say afa Dr. Mahmoud Bawumia ma na say party ni ye ni so ade hunu eno nti na Dr. Mahmoud Bawumia ekoyi 3 no enti 3 ni gina homa dankwa Buzia Dombo tradition enti ye besre so ye MPP ni now ye delegate now okoto aba emfa ho ene say obi ebeka say media mi woska so woska na woni nyansa ne nimdia edibu manya MPP party ye mfa ye party ne ma go atobere because president no ye hia obi a odwen no hwekan ye hia obi a otimi think innovatively or the innovative policies ema Ghana nyina benefit ene ye UK omako mani bebre eche Ghana enso ene UK for hwe se de Ghana you see ye Ghana card no mo nso akoye bi Dr. Mahmoud Bawumia di ensem na ombetimi aka fa no 2028 ensem na ombetimi aka fa no 2028 nyina o maka awie eni ye o maka nyina nso no kra baba daddy enti omunya asem bi afa nka ni emfa mo ni biem enti na o prese ye fa kene de Japan mra ye on de ne ba ensem bebre ombetimi aka fa ne ho ene ensem ni bi ne sai Dr. Mahmoud Bawumia tata ma na oye campaign na o ka se ye ba abamu from 2016 to 2020 na your economy ni ye good na your forest no so ekoyie but global crisis COVID na Russia Ukraine war ba ye no na your economy ne tati se shambo Kennedy Japan begina radio so ko kan se enye no kre na Dr. Mahmoud Bawumia wontimi manage economy na hwe no afa ma hye global crisis bia enso nyame ncha de enam se Dr. Mahmoud Bawumia oyo obi a odi no kre na oka no kre enti Mahama ko UN okwakoji atum ese COVID ne Russia Ukraine war no enne ma ye economy no yesa entromienu omodi twato Dr. Mahmoud Bawumia so ne se omo say Haptel aye ne dia enso ne no kraba ba dia di say Haptel na omo ka say Dr. Mahmoud Bawumia dia na enye ne dia enti NDC fo omo ni asem bia omo beka ade afa Dr. Mahmoud Bawumia ho 2028 enu ntina omo nyina against ne say ene ema MPP fo onto aba ma na enkoto ma Kennedy Japan because omo de omo nim say de ne ba ni hunsem bebre a omo betimi aka by the time ye be defend ye wie ne kwana ebe ka de achia me akwakoto aba because Kennedy Japan ni hunsem bebre ti by the time ye ni friend ne hunsem a wakeka ensem a waka ene ade a waya no na ye say ye koto aba enti ye be sremo ye be se the New Patriotic Party say yes sremo emre aduri enye se obi betam sika dan ma ede ama udi a ebesa jene obada ache ho je obaye edie ho yempe leader obetimi de Ghana akọ forward yempe leader obetimi de policies aba amara bama ya setrem ayamre Dr. Mahmoud Bawumia da bia me ka se oyobi a ohu problem na propose solution ade aba ebi ne say drone maybe buy na snake ekunkum krofo Dr. Mahmoud Bawumia tena ase no say there be e was say sa problem yi solve no the drone buy and the drone baby a wo bia say wo pedra e de bebre wo pe moja e de bebre Dr. Mahmoud Bawumia eno no even kwa BC for no wasifo baby a car entimi nkono baby a omo twa ensuo ansa na omakono drone de omo pepes no ekoma awomo
me a health worker and today be a make say same way make de bia because aboye first na say uba hospital na say you be ya admit ubi o family bi na ya try drama wo say koto a ubechini ubeko poku farmer yes edro ni bi ni ho ubeko kena farmer yes edro ni bi ni ho ubeko dani farmer yes edro ni bi ni ho by the time ubechini a obenya edro ni bi aba no beba kwa na oyarefo na we free mu doctor tena se no hu say e was say the solution to this problem eba and or the e-pharmacy eba ye and the e-pharmacy e try adoma wa uko app na so a na obo edro ko na she app nim pharmacy bia adro ni bi wo no ebeyi akyerew na the price aka ho na even po untimi nkoho na onkoto a ye de ma delivery e de abrew nipa bi se ya wodwen hwe kan nipa bi se ya nyansa ne nimdia ahye ne ma no eno wo se ye de ye to ya aba e de ma no enti mesre Dr. Mahmoud Bawumia eda no matre na onama oye campaign no we ye internal election enti ne campaign na oye nyina the policy no ne policies no oye e dia chere delegates ne policy baako ene say o say or the 10 appointments e ba constituency bia 10 appointments no enye doctor na e betena ne fie anase e betena the Jubilee House no the nipa na ba say mo mfa sa nipa we e ma wo appointment we mo constituency for na mo ni nipa na ewo constituency nim no mo e na mo beyi sa nipa we ya ba say nipa we ne de ne ba obetimi atwa nani aba ba hwe grassroots obetimi ni atwa nani aba ba hwe constituency no sa na doctor say oba ba ye no empempi ye wa obi beka say e na me som party no me enya hwe me pe security services me enya mu me pe scholarship me enya doctor say sa de no e problem a wa identify and or the who solution aba e wade ya adom na mo ye na adom na mo kotoma na ode sa solution eba oso baba ye constituency based data me wo hwa mi problem nko e bia me de ye scholarship a me pa ko school obi de ye sika o pa ye adwuma obi de ye akwantu doctor so obaji obi a data na oji data na opportunity ba afa akwantu a ye hu se enipa we omo data ni ntie ko data ni ma ni nipa A B and C a omo so omo de ye scholarship security service eba na opportunity ba ye kodeta ni ma e be hu se nipa A B and C and almost some de omo security service enko ye say first na ye the opportunity ba ye da ko si nipa bi so na omo ton e de man krofo so omo ton po na ko omo ton ma party for krampo anka nya ya omo de man krofo we omo na wo classmate omo na wo nan fofo na wo na wo bre wo party ni mu no na unya hwe doctor say sa de na ye challenger wa identify a oba be o the solution aba ne solution no de aba no enti yesre omo mo nam nyina obi eni ho a watimi di policy papa bia ka se moto aba mam nya say na me baba ba ya ma delegates say na me baba ba ya ma grassroots ebi ni ho doctor pe ene wo hu ye problem wo hu ye how ene wo de hu solution aba enti nipa owo nyansa owo ade onepa ade mayen ade ntine ni kwa ye tomano ye besre omo monam ni obi omo campaign e yesika omo nya campaign e yesika but eye nipa bi na ma omo duru sa mpempenso no se MPP party no ama grassroots anto aba amfa ama party na ama na ama anka wunya mu ma emedi mu minister emedi mu deputy minister emenya mu board chairman enye ema ho fa nya wo hu say tam ene omo sa de sika ni twa ye mpoa ye hia afo no mo twa ye mpoa se ye ni sika enti ye de ye nsem fata bi kwampo se baby ye sika fo tena no ye hia fo ye betena se bi Dr. Mahmoud Bawumia nya obi otesa Dr. Mahmoud Bawumia enya yiyimu onya obi a wo de sika extra ne ho onya obi a oma obi me patro me de manusi no Dr. Mahmoud Bawumia enya obi a oma feeling less of yourself say uni sika enti ye besre say nipa bi sei e na o say ye de akwanya
no kodi enim 2028 no gi to me e de ma the New Patriotic Party. That's Yima fresh. That's it. Very, very nice. Yima fresh. Mini Adiobi. Yima fresh. I do so. Mama, 5 minutes. You know,